Waduh, ini kayaknya ada sapi geletak lagi. Betina atau jantan ya ini. Kasihan ini. Ada kambingnya juga. Bawa kambing juga. Wah. Nggih. Galak, Mbah. Sapine galak apa, Bang? Keras. Keras. Dan galak ya, keras ya. Baik, bawa sapi keras. Wah, ya ji. Masa ini kurung. Wah, wong yo menang wae Allah. Iso ten iki. Wis ben. Digring lho. Mas bro, hati-hati bro. Ya awas lho, sapi keras lho. Sik aja geger dhewe. Wah, bisa bangun ya yang satunya. Semaput tuh, Mas. Mau ngeleh kok urung sarapan. Enek wedhuse barang apik ya wedhuse. Betul. Yo to mlayu to, kandhane iki mlayu. Galak bingung. Taline dawa ya, Pak ya. Taline dawa kandhane mletre-mletre iki sapine. Awas le. Taline dawa ya. Kowe iki malah muter-muter sing jine. So. Ini mete-mete ki jan gawe goro-goro tenan nih. Bae mesake bae. Sing nonton tuwa barang. Tak pidake, Mbak, tak pidake. Tak gelem aku. Tak pidake, Mbak. Kasihan bae teman-teman sapi. Iya. Berarti sing nonton tuwa barang. Dicekal-cekal. Lu mah cekel bundote piye? Bubit. Untung sapine masih kecil ya. Kalau udah besar ya, waduh bisa katut ya. Saya bawa kecil-kecil. Pedet nakal, lari-lari lu kok. Ada nih jungkal-jungkal ya. Boleh susu kita ya. Dari nyusui. Boleh susan ya. Sancang rin, Mbak. Nah, disancang sih. Lo. Andane. Terus. Oke, aman ya. Tinggal dijual. Ini pemirsa, sapi-sapi betina ada di sini. Banyak sekali sapi-sapi sudah berdatangan di sini di pasar pagi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.